Kelgenden beri şosun suratı, ay familik, ay bular oğandık, ay bular. Biz şunça bir ümit menen kelgenbizçi. Hem azdır, köptü, aştamak, familda dele var edi. Eli jutuz kaldı, atenemiz kaldı. Bir şu balıklar için geldik. Benim baldarım tutsa gündeli uğruş talaş. Günü gele savaş. Köşede köşeleri savay, mektepte köşede savay. Balan bugün çıdavaysın da mı? Oluşasın, kıykırasın. Anasıyla koşmalar biri kovalılı yok. Kessin bu anday bunday. Bu baldarga koştu. Oşonday dese özlerim baldarını kayra kötörüp koşat. Dağı jaman düşünüp kalbasında bizim muntipamillikte jamandamışlar. Muntip bizden emek kızıtat devesinde. Kelgenden beri şosun suratı, ay familik, ay bular oğandık, ay bular. Könüşöz develi çıdap geldim. Can çoğunluğumdu savaktılar. Bir bala. Anağa çıdavayla bu kızım geldi. Endi savadı. Endi savadına koy desem birecek ovası orsulap söktü dedi. Küldürüyor şıldığında. Alar bolsa bizde basın tutat, kimsin tutat degендей сыяптуу бир тымда ойлонуп бир нерселерди чыгарып эле келеберишет мектепке. Анан ал учурда сүйлөшөбүз, балдарды сураштырып, талкуулаган учурда ойноп атып чыгып кеткен же ойноп атып меткенбиз. Булардын өзүлөрүнүн кабыл алуусу мындай негатив сыяктуу кабыл алышат. А бирок мектепте андай көрүнүш такыр эле жок. Bir-iki жолу кайталанды аймактык тескөөчү милициянын. Мектеп директору болуп, мугалимдери болуп чогулуп отуруп кеңешип, бул эжени дагы агишинда түшүндүрүштерин жүргүзүп, эми балдар урушат, көп эле болуша бербе. Анан өзүбүздүн балдар да аябай ашынып тентек да. Кошуна колоңдун балдары менен да ойногондо урушуп кетишип. Баары эле жакшынакай эле окуп жүрөт азыркы учурда. Денеси жакшы эле мамиледе. Кошуналар менен чай ичип кирип чыгып, жана айтып тиги майда чүйлүү жамандык жакшылыктарда киришип чыгышып, айтып жүрүп жүрүшөт. Көрдүк, жакын деле көрдүк, жаман деле көрдүк. 5 жыл чыдадым. Эми жай болсо айлам жок. Ошону кайным Түркияда ошо келсе айлам жок, балдарым менен жетип кайра дейм. Кайра кетиңиз келеби памирге? Кетейин эмне кылабыз дейсиз? Көрдүм дебейм, жакшы жаманды көрдүм. Жакшы окуу жок, элге жаман көрүнгөндөн башка эмне?